إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. O tu më prall, su misni ako bor, vrednost si ko Allah subhanahu wa ta'ala kia dunya. I'lamu, ko zon vredin ko Allah? Annama al-hayat dunya la'i. Taro pare, taro kira, taro vorda, nina vredini ko Allah. Yek pak? باشه من علماء که حدیث مرات ولی یعنی تحول شکر هم uzbin otila که حدیثی هم تریکات مجنمه تنال کی praksa سوسی اکنه نه که حدیث کی praksa بعدی ها واسه کرنا بعدی ها و تو پستو جنه جماعتی اما نه مانگی pe مشکرامنده بعدی ها واسه مانگی znači یک muslimani dindo na ne dindo lesi egoistitova. Na štime egoistitova? Hem verniko. Advana pasnena adla dui sifati. Jek verniko mangela su pepralese advada su pese mangela. Jek verniko su tene kodini mangela da sa o manusha kodini te kuven. Po o kusinga adva gudipeko islam. O dini islam kusingale e mangela da isto averada adva shkari petova. Na chavi samo pese adva. Hem Allah vakiri kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Tümen naişju ummetinin. Suiklile enardongi, emanuşengi. Sose te'murun bil ma'ruf ve tenhauna 'anil munkar. Naridinen şukari pe hem zabaranene ulaştı pe. O tu'minune billah. Hem verinene ko Allah. Me kit manga me phale me kanadina lese şukari pe. Hem ka komandina lese şukari pe. Hem meket mangav me prale ka branina ble tar uloshni pe. Nane te mangav te kire uloshni pe. Nane te mangav te hovavi. Nane te mangav te žalki diskotekija. Nane te mangav te telil droge. Nane te mangav te pil alkohol. Nane te mangav sada lošno bukjasto isi. Nane te mangava da. Su se me mangi advana mangava pa sad šarte dozina me averese. Na jadalina. Ama kutu ki nahala magayli sakilla kava onda ne nam verniko. Hem isik ayeti एक रिवायत पैगंबरी वकील में कोई हदीसी ये पुतियो अल्लाह बिछाया मेलेकों को एक गाव अल्लाह melek ya diunuştinin adva gav o melek ki tale ko adva gav araklik manushi muslimane noşti namaz kerela pralalen kerat namazı kerela bakine ya Rabbi biçayan men ko akva gav tunuştinale ama arakla mote muslimani noşto namaz kerela o şila kerat nasıvala hem namazı kerela subaki ya Allah cenena Polçmin adale. Sarbe? Cene nasıl se? Ha? Bravo. Hem panda so? Kasa kerga namazi. Korkuri dali ki grupa. Korkuri znači o škaripe pese mangla. Na mangla vrengi škaripe. Egoistini. Ava Allah na dozvolini. O Allah na mangla savke muslimane. Hem akava hadisi amenge dokaz. Isto. O Allah mangela muslimania su dukala veri muslimaninge o srceli sor. O Allah mangela muslimania su mangela o shkaripe su mangela pesi isto veri muslimaninge. Zamisin savi familia ko ke sa ki familia poštune yeka vere. Su tu mangea tu ke mangete pralese. Je avra kinet ke Coca-Cola kine 5 Coca-Cola su se sima 5 prala. Kine avra chocolate lava 5 chocolate su sima 5 prala. Na misna sam mangene uvek mere pralenge da misnava. Sar ko valla pralipe. Şukar darina. Şukar ko. Hem sar to vole gava gerte živini. Ha? Svako mangila pe komšijeste se ovse mangila pese koker. Savo gava adva ko. Svako amenar ko manga ko adva gavte živina. A zamisli ek zajednica ko vola gjar. Ek država ko vola gjar. Allahu akbar. Našu država ko. A gadalina. Zamisli ek ummeti ko vola gjar. Savo ummeti ko vola dva. Ek tek baş milyar dayna. Zamisli agar asafko pralipet olma amin maşkaramende. Wallahi niyek düşmanı nenete ni ani ben aşite vakiramingi. Amen soynan bud kovle. Sona naya hadis ki praksa. Svako koji mangela te vakiri nešto protiv uštela vakiri. Amen. Čela kelam arašuru. Kitinaya. Našite vakira nemen sila, nemen kuvveti, nemen snaga. Morate dozvoliti nada. So se akva hadis na neki praksa. O nevernike dikeno ko muslimani siran mržna maškar peste. Hem na štitena kem pe, ik muslimani naštitena keo. Pa suka vakirio, pa saudinja kavabe.
सभी रिलीगी अकवा तुम्हारी, सभी मुस्लिमान हैं तुम्हें बहु नहीं तो मगे नहीं कहता इस्लाम तू सिखावे लोश नस्तिक तू यानी लेसरी slika lošna slika su sile tu jer je kabuli da ste tepene dele pravo su mislim loše to muslimanija a da li se amengi ni do aja kazao shinavda amengi dindo temanga adava su mage amengi e pralese hemo iman ya kate značini isto trimbukja o imani tano imani ko kalbi ko srce imani ki čip hem imani ko telo celo znači to imani znači samo kaj tu veruje srceja ko Allah ina iskreno imani si kave čibjaja kad vakere la ilaha illa Allah hem kad vakere shuje lafia kad hareketi čiptar lošna lafia tegani si to isto iskreno imani hem kad ane adia vera su si to ko kalbi ko srce ki praksa znači tire teloja kad veruje iskreno vera si ko Allah ko veda spremno namazite kere ko veda spremno zakatite de tarate pare ko veda spremno sadakate de ko veda spremno te postine hem ko veda spremno te kere hajuloko hem umra sarla delia su treba te kerele tere teloja tu ka kere davate ga nisto imani ama ko tu ina muslimani na kereo namazi iskreno imani na netu ako tu ina muslimani veri neko Allah ko pejgamberi sallallahu alejhi ve selleme ama na deato zakati na netu panda imani ako tu na postine ko ramazani na netu panda imani ako tu na kereo hajuluko na netu panda imani ako tu kerea lošna lafia ti čibjaja ako shi bi kilo tari ti čip znači neti ponašneto a vre šukar tega ni panda netu imani znači o imani ne samo i vera andral ko srce na mo prav su va kerea ti čibjaja pazim su kerea ti redeloja teloja odelija su kerea pazne adelija ker šukar delija sad vatano imani hem एक primjer adali se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem amingi el imanu bid'un wa 70 shu'batan u imani tano poviše taro iftaradish kategorija fa'alaha qawlu la ilaha illa Allah najuču stepene taro imani te vakere la ilaha illa Allah nane deva osimo Allah wa adnaha imatatu al-adha an at-tariqi wal hayatu shu'batun min al-iman hem najtikni stepene taro imani tarivera kad pirek ulica dikje nešto šteta im cilje vataro drumu. Ha, da vas subhanallah, te nas mitine nekas, te na perel nekoj, pepre ili vorda, kad dikje baro bar ili kašna žena su še vorda, te nekaj neti dikje likal disinipe nešto. Tu adva cilje taro drumu. Kas se mislinja to? Tu kje dalje averese? Averese mislinja. Znači adva najtikno ima, derže taro imani. Tu mislinja averengi na tuki, subhanallah. Hem najjako stepene tar imani la ilaha illa Allah tawakkal. Hem isto wal haya'u shu'batun min al-iman. Sada kiripe haya telaca ilaç. İlaç isto ek delo tar imani. Hem sakla trin delia svak yum tumenge. O imani kalbeya tawakkal la ilaha illa Allah kalbeya vakere. Te tde na šteta tar drumo tire vasteja kire tar to telo. Hem o haya isto, haya značini lač i lač isto andral isto po srce. Tu lađe i lač na vakere čibjaje, na kere te teloje, nego andral, te pinisar duhovno, od vak srceja i si tu lač. Sad labukja, jak delo taro imani. Znači, amen pralani, jak ja kazar šinav, akava hadisi sikave amen, sarte naka amen, amari pralenca. Nasa modava, sikave amen geda, sarte naka, nevernikon sa šukar, hem muslimanin sa šukar. Wallahi, trin puti vakira. Ako halilama akava hadisi šukar, hem angjamne ki praksa, šukar muslimane kova. Paše ko Allah je kova. Hem tegani Allah ka mangeltu, ka zamangeltu. Hem ako Allah zamanglatu, sar kavo to životu. Sar kavo to životu. Šukar kavo to životu. Namangjatu votu šukar životu mofral, mi pen, svako mangelo šukar životu ovele. Adeli se ana akava hadis ki praksa. Vežbina akava hadis, svako dive. Svako dive dik su poviše akava hadis ti aneliki praksa. Prinsimo mi gitaro Enes ibn Malik, vakira pa ne pude kak završeno hadisi, o dersi. Prinsimo mi gitaro Enes ibn Malik, kao pegamberi sallallahu alaihi sallam vakir ja, nikoj na ne tu mendar verniko, dok na mangela dva su mangela pese, isto pe prale se, prinsimo ku Bukhari ku Muslim. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant,
Astaghfiruka wa atubu ilaik.